Good morning. Gama lami nguBanzi Maseko. Nguthisha wakho grade 8 we-maths. Today i-topic yethu izothi ama-graphs nama-relationships. Last time sasenza ama-functions nama-relationships. Ama-functions ngasho ukuthi ama-rules. Manje sesenza ama-graphs. Ama-graphs wona yile sithombe esisibonayo soku-visualize ukuthi ashintsha kanjani lama-variables awu-2 na. Sikubuka kwi-graph, asikubuki kwi-function. I-function i-formula. Nazi into ekumele uzazi-ke la ama-graph. Kuba nama-variables esesiwazi ukuthi u-X no-Y. Kuba nama-table nama-flow diagrams asinikeza ama-ordered pairs esiwabiza ngama-coordinates. Sikwenzile lokhu kuma-functions. Lokhu sikwenza ukuthi bese siyoplotha igrafu-ke kwi-Cartesian plane. Wathi i-Cartesian plane iqanjwe ngalo muntu owayiqamba wase-France kwathiwa u-René Descartes. Lo Cartesian usuka kunawo Cartes, isibongo sakhe. And njengoba kuthiwa i-plane njena kusho ukuthi inama-dimensions awu-2. Nansi i-dimension X, nansi i-dimension Y. Kube ina-3 dimension bekungeke kube yi-plane, bekuzoba yi-space, bekuzoba ne-volume ayisine, yabona? Bekuzoba no-X, no-Y, no-Z. Manje no-X no-Y ina-2 dimensions.